Check. Hello? Alawan, medyo nakatapot nagloko dati ko na yan. Hantay gamin ka nung mapampansin di signal, iso nga kasjay nga li. Nagpapansin. Hello, signal. Yan. Sana pumansing mat. Parang Ray. Aha, yeah. Iti pa nagtultuloy pa ilang nga po ti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Hana makauni-uni at akit kita datay Jay? nagkurangan tay tatay tanin nagado nga message tatay Jay. Ay kasi Jay. Wain. Kita Ana? ayan, adan. Okay na. Ngayon mapaw. Ada di nag-message sa tengante na basa kita ibasa tayo damdamaya. Alawan. Ta eksakto magiti nga nakupyak. Na-copy paste ko. Kasi Jay. Away. Ala. Okay. Lagi tayo request, Manilin. Willing. Lagi tayo I willingly. Dati request ni Mr. Bagullo. Willingly sa Tia Manong Ray. Ayan. Nga kantahin mo manayin. Ayan. Lagi tayo nag-request po. Kaya madanagan tayo play mo laing. Ha? When ko nakmat. Sige. Apay kasi ti Mike Manong Ray. Apay, gan ano ka? Nagpaw yun saan. When ko nakit saan. Kung na naman hanga naguni. Ay, hagas dyan. Kung gunana. Aray ko. Jai. Ata, microphone. Ay, kung ano dyan nagsabi. Happy watching, DJ Klang. Ayan. Ana. Agbagtay. Alata sa among suna na eh. Data na eh. Ala kantahin ta. Dawat kami apo ti dispensar ka dagi apo nabitin. Agsubli kay apo ta talaga kasi lang apo ti internet connection. Ala, wine. Hanga balit na-resolve mat nga dagos. Wine. Naglaing dagi ti superhero tayo tatanga DJs kasi Supay. nga pakiramanan na po ni DJ Klang kini Sir nga Rodel. Happy watching. Lechon Nieves. Abay lechon na bes. Matik mabasa eh. Narigat nga basahin. Jay Domingo Basubas, happy watching. Yan. Maricela Buan Ramirez, still watching ko na. Yes. Yan. Alang rot, pangurunom ka, dagiti pangablaaw. Kantain mo pa kini Manilintay, willingly. Willingly. Nga request ni Mr. Bagullo kini John Irene. Yan, Makalanaw. Makalanaw nga. Makalinaw. Sige, makalinaw nga ron. Sige. Ayan, dadan. Dagiti viewers ta. Ala. Ayan. Viewers tayo ko naman. Awon, viewers tayo. Alang nga rin, umunaman niya bilang request apo ti Kadwan. Aha. Willingly, para kada kay amin, kakabsat. Kit, Dito yung madlang programa tayo na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Nagmayatin? Kaslak paypayswa. Willingly, I fell in love with Sala Manong Ray. Willingly, I learned to love you too. Though we both knew that it was wrong to someone else, we both belong. We fell in love willingly. Willingly, I fell, although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. So if it's fate for us to wait,
Premia na Paul Juan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Alas 4 in punto di Malem. Extension. Willingly I fell, although I knew. Sweetheart, I knew the same as you. But if it's fate For us to wait until our loves can be, then we'll wait willingly. I love you, I love you too. Nagbeg na I love you. I want you to. But if it's fate for us to wait until our loves can be, then we'll wait willingly. Then we'll wait willingly. Apo, dagi Jeman. Ayan yan. Natuo ka na May mayat aja sarilim nga I love you umon. apay. Uwan. May mayat. Apay ko na mga in sarili. Apay gamen. Natuo ka na. Isupay. Di napasukan tayo I love you, kin nag I love you kuman. Akit sinong batak bagbagi ko na. Okay, kuna ni Bernadette Mabuti. Ayan. Apo. Anak ni Bakit. Okay. And short. Siuman kong babae. Uwe. Bernadette Mabuti, Domingo. Anak ko na. Hello, watching from La Paz, Cabatuan. Oh. Mabuti family, pa-shout po. Ay, pa-shout out po. Nanay Jocelyn Mabuti. Ganbert Mabuti, Lisa Lumibaw. Bernadette Mabuti, and Baby Liam Mabuti. Ayan. Para kadagitiya. Mabuti family. Mabuti family. Ayan, nagsasaya at kita nga Wan. tatawa. Hello po Apelyado, sa mga taga-Lapas, Kabatuan. apelyado pa ilangkit, nakabutbutin. Away. Kaya ta, kung narapay dito, nagitida duma nga Biuli Agbayani Antonio, Ala. dalayap man apaw. Kuna na. Dalayap. Nalpasan. Nalpas ka no napaw. Romy Castillo, still watching, mga idol. Bungot Sino saan? ta? Ni Castillo. Romy Castillo. Yan mo, ni Apo Romy Castillo. Isa Apo dakin bagi iti Shockwave Sounds Yan. and Lights. Kaya po. Yan. Ada asawa ko. Ay. Magaling na organista, ang ganda rin ng boses ni Kuya Vivian Abalos Simon. Thank you. Yan. Ngapay. Morning. Jay Domingo Basuba, sa inyo nana. Tikunana, at nakaduada. Awan. Happy watching, Jay Domingo Basubas. Basubas. Makadamdama sa bali, may balikas mo. Oo, agal alwad. Agal alwad ka. Pulis uncle na dayta. Supay. Alay kulong dak. Ganon. Pusasan da ka. Idaram da ka ti marmarwam. Vivian Abalos Simon. Ha. Kunana namin upat nga nagkatawa. Ajilaan. Okay, Manuel Bacani, kunana. anak, Still kunana. watching, mga sir, kunana. Aha. Kevin Villanueva. Happy watching, sir. Alawan. Nako, Sige. nagmamet lang arutin. Ita nga'y kasamang Manilin. Kuri katakitaig. Nagriga talaga tagdadamo niya Manong Ray. Nagrigal lang ako tagdadamang, bagpet, nagpraktisa. Apo na yan. Ni Sir. Ni Sir Rodel. Yeah. Atay ka singer, tay may ni Sir Rodel, han pa yung nagkanta Ay, dapat pagkantaan tayo ko mga ro. Siyempre. Dating bagada to niyo ni Ma'am Bibian. Ano Social ko na? distancing ka no. Ala kayo. Social distancing. Api kami nakasasidig kasi ka Manilin. Hindi kami masinig ka kanyak. Ala. Ang naggamin noon nga sa asiga. Happy watching, Manilin Rosario Tumbaga. Alag comment kami tama nila eh.
Ada tuya ka abay mo ni O. Ay, Ayan. tata. Ay, Alayanak ka de. Ayan. Nakita. Kung ano da ka pala di balayo. Ala. Ay, nag-request na ti Bildat. Manong Ray ka, ah. Ayan na ka de. Awamot. Amok na pa'y nono pansin nata. Hanakat agkanta. Ala! Hindi pa nagtultuloy apo ti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. At tuy man nga rot apo ti may nga sonata. Aha. Nagapo ti numutibiyang. Maorganen apo tay tao nga man nakibiyang. Aray ko. Okay. Apay, si ka nakakaskasta ka. Kung kuna lang. Awan sarili mga pagadalan, ha? Ada. Ay, na. Yung unag tibalay. Ay. Ada pa ABCD kijay. Ay, lang aruday. Okay. Kaya request na ka na apo. Kung kuna nga request. Sir, kunam tatay duwata. Dalayap. Ay, dalayap. Bildat ka, Bildat. no? Ala. Bueno, gagayam ka nga kabsat. Dahil nga rin natin apo ti kanta nga na pauluan. Bildat. Apo, nga kantay ni Mr. Ray Lagmay. Ayan. Manipot para pailain dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Social distancing ko na da, nagatayo ka launa yun. Lukas tanaro mabiin bakit Dimnag ibay-bayag ti umunod Apo tamagagara ng namang kudi Ano na Kaya dati akam kamalit Oray no nasi for anarugit Oray angot na medyo nalaes Isak mo ko oray no nakulbet Kumod-kod dot ti imas na bakit No itirabi inakadilat Nagimot bigbigat nakaungap Isoday tan bakit tay kunkunada bildat No, iti bildat nagungap Hindi ka agpalaw taday tat na imas No nalitem nagalis ana apgat Dagangay laeng takas tatraman ti bildat Sumalat may yata po, awan lumalaw. Grabe. No, itibildat nagungap. Di ka agpalaw taday tat naimas. No nalitem nagalis ana apgat. Dadangay laeng takas tatramang tibiligan. No kasta na rumabing bakit tingkat iba-ibayag ti umunag. Tamagagaranak namang kudit. Kaya dati agam kamalit. Oray no nasi for anarugit. Oray angot na medyo nalaes. Isak mulko oray no nakulpet. Kumot-kod dok ti imas na bakit. No itirabi inakadingat. No timot bigbigat nakaungap. Isoday kan bakit ay kunkunada bildat. No itirabi inakadilat. No timot bigbigat nakaungap. Isoday kan bakit ay kunkunada bildat. Isoday kan bakit ay kunkunada bildat. Nakiti mahilig po ti Bildat. Ayan, Para kada kayo. para kada kayo amin. Nga bumibildat. Yan, kumakamultibildat. Apo! Sumaro na po akong post ko. Pinauluan. Lips to lips. Aw! Lidig kang agurong na jaya ko. Yan. Kunak nulid dagag tulid-tulid. Ah, Ala, nga ro da Manong Ray. yan. Gapo nga ro data, siyempre, tayo kung napagkanta tatay ni Kwan niya, DJ Klangan niya. Yan. Siyempre, pagkantayin tamat lang ni Sir nga Rodel. Yan. Tatay ko, Aha. Badangam. tagapulot. Okay. At tagapulot.
Ay, wan, ma'am. Sino nang ibaga? Awan asawak, ma'am. Ala. Ay, ada. Iso na jag madam magbuybuy at tani. Dito. Manong Ray, ha? Okay. Ma- Ayan. Iti pa nagtultuloy apo, iti programa na pauluan. Oh. Rayaw ni Ilocano. At Mm. ang tingard man na po te may isa nga. Mm. Mangipaay. Mm. Itinasamit kan makapaliw-liwa nga sunata. Makapalingit ka sunata ka na. Makapalingit nga sunata, makapabalse, Mhm. makapadipa-dipa pa. So awan sa bali apo. Mm. Lutini. Sir Rodel M. Reyes. Reyes, ayan. Apo. Ha, Ngim na galis ka. ang gagaming nga kwa makatagari. Masilok ka? Masilsilok ka? Nasilukak tatay. Ay. Kasama lang galik na duma. Nakitak lang ni klang-klang ka. Masilsilokan. Baro akmat tayo. Ay, nako. Okay. Ayan, with Codigo Awan. Madig apo nga nalaing kumantang yung padasek apo. Kunami nga rin kinimanong Ray, iti dito nga programa, bawal ang pikon. Sikon. Mm. Ayan. Isang orad nga Rayaw ni Ilocano tanong agkakatawa tayo niya. Yun, Iso nga, syempre. hang kayo mapikpikon. Aha. Takong kunami lang dayjay. Okay. Alam mo niya Rod, iti pa nagkanta ka din sa Rodel, iti tagapulot. Tagapulot. Ayan. Tagapulot. Kunakto. Back up, Marvin. Tabakan ng mayo awanak. Ayun, sir. Ay, sabagay, bagla magkatawaan nyo. Amok na kayam deta sir, ta siyempre nagmestro ka pa yung ng mukaya. Uy, eksakto ah. Eksakto. Kuya Ray, back up. Yes. Awang practice ko. Alang Roden. Dati nga din naputi kanta ka na pauluan. Tagapulot. Tagapulot. Dito pa lang programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Dinggem, ubiyag ko. Dinggem ti ibagak. Ay ayaten ka. Kasta kamet kanyak. Dinggem tuy asuk. Iliw tuy pusok. Nabayag laidin. Adi ka naginili. Hello. Ayan. Tuy puso. Awawagan na ka, dinggem ka di alam. Oh my God, tuy sibay, puso umay payapay. Tapnon maepipan, iliw kensen na ay. Iliwit di ka rin yun ayat ti damdamo. Inairot nga aragup, abuyugan di asasu. Iwek di agik asana sangkit ngem tagapulun. Asabayan tiap aprus apiras si bukbukut. Iliwek ti areng magtitim tilapayag. Umaikan biyag ko mailiwak ko na iken ka. Dito pa lang programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Ayan, so para kadaka kayo amin dito yung kansyon ko apo. Nice song ko na ni Vivian Abalo Simon. Greetings from RRT kay San Jose City. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti ibagak. Ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Dinggem tuy asok, iliw tuy pusok. Nabayag laidin, adita naginilin. Dinggem tuy gutok, gutok tuy pusok. Awawagan na ka, dinggem ka di ala. Umay ka tuy sibay, pusok umay payapay. Tapnon maepipan, iliw kensen na ay. Iwek ti garinyo ni ayat ti damdamo. Tinairot nga aragok, abuyugan ti asa.
asun Iwek ti agit anasang sakit ngem tagapulun Asabayan tiap aprus ap apiras ti bukbukun Iwek ti areng-eng pangtiting tila payag Umaykan ubiyag ko mailiwak ko na iken ka Iwek ti garinyo ni ayat ti damdamu Ti nairut nga arakop abuyugan ti asasu Iwek ti agik anasang sakit ngem tagapulun Asabayan tiap aprus ap apiras ti bukbukun Asabayan tiap aprus ap apiras ti bukbukun Yan, dahil nakagapot ni... Ay, Sunata nga na pauluan. nakatawid Tagapulot. Ito pa lang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Yan, Ayan. nagaman kami ti partisipasyon sa Rodel. Nakakansyonak matlangan ng ti live. First time. Agpaspasensya kayo na po no. Hangakas din nga kapulido ti palagkantak. This is my first time po kasi. Yes. Nabalit ako na ni Vivian Abalos Simon. Nagpipintas boses da ako nana. Why? Oh. Ayan. Crescencia Mariano. Agpasa ako nana. Pagpalakpak siya. Anak, nagpalakpak. Ayan. So sabi niya, Best Harmony from Caroline Dasalia. And of course, from Noemi Balitbit. Wow, ang gagaling nila. Ayan. Thank you Sabi so niya, much kumusta po. na Marvin Agne? Ay, Ayan. okay lang po. Nagpipintas boses da. Thank you so much. Galing naman pala kumanta ni Sir Rodel. Ay, thank you, Ma'am Oh. Violi Agbayani Antonio. Thank you so much. Dahil tikit na limit-bit nga singer kahit nga man nalang Ayan. iwawar. Hayaan nyo mag-train ako for 6 months. After that, nasa Japan na ako. Ay, Joke. narigat sir, sinong nga tagimanis nung educator eh. Ay, Why? ayan. Thank you so much. Perfect sound, harmony, and beat from Caroline Dasalia. Thank you so much, Ma'am Caroline. And of course, From California. ayan, wow, galing Sir Rodel. Thank you so much sa Crescencia Mariano Agpasa. Ayan. Sige, medyo mumaliman. May sampay Marvin ati man Fräulein. Apo. Napanan natay kopyakon. Apo. Nalalaingak sa no, dati kopyak. Aha. Kita Ayan. man. Awang pailati ko na manong Ray. Awan pa ite. Nakaayos. Ayan. Awan pa ite. Kuya Ray, yung kopya nga. Fraulein. Alang nga deta nga dapat i-request sa tayo bigat nga pinunpuntungan may ginamanong Ray. Ayan. Sa kaya po nga grade ready ni Sir Rodel. Aha. At yung pa po tayo may isang greetings. Aurora. Pakunayan Ponce. Bilyaro. Ayan. Pa-shout out man. Apo. Pa-shout Shut out. Oh, yeah. Pa-shoot off. Sige. Watching from Marikina City. Yes. Yan. Okay. Freda Abalos. Naipis. Di pala ipis. Tapos? Wow naman, ang galing nyo mga idol. Kunana. Thank you, ma'am. Awanin. Dapay. Yan, kati-kati nga rin apo iso amin na po nga Facebook viewers mi. Sabi ko mata, apo ta, di kayo mamuuma nga magbubuya kami, kada kami, kunak kuma. Iti, hanggang pa nagla-live, kit sapay ko maapo ta, i-like and share na kayo with them. Eksakto, request na niyo. Ana? Ni Vivian Abalos Simon, Fräulein, paborito nila kay ko, kunana. Ayan. Ay na, sir. Pakididikit man, kini Apo Kagawad, Byron, Concepcion from, toy, Tagudin, Ilocos Sur. Apo. Ha? Dedicated na Okay. Apo Kagawad. Tinag-request apo, pasensya kayo nuhang ko nga makanta nga nalaing. Ayan. So, back up lang. Yan. Pakapalan na lang ng mukha ito. Ayan. Okay. Alang rod, gagayim ka kakabsat, dahil nga rin na po ti kanta ka na pauluan. Fräulein. Nakantayin na po ni Sir Rodel. Kanta tayo aming. Far across the blue water, away over
the stars start to shine, by the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Talaga naging si boses ni Saraden. Ayan. Asla Victor Wood. Charot lang. Di si Marco Flywood. When my memory wander away over yonder of the swing heart that I left behind, and the moment of glory a face comes before me, the face of my pretty Fräulein. Fräulein, look by the river. Pretend that your hand Holding mine, by the same stars above you. I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. You are my pretty Fräulein. Oh, nakaturog kayon. Ayan. Okay. So, thank you so much. Agpasensya kayo na po hanunay napintas ti pan nakakanta na dayjay. Tayngarod ko na akon apo. This is my first time na kakanta po sa live. Ayan, actually, hindi naman po ako singer. Pero, gusto ko lang po kayong maging masaya today. Yes, sir. Ayan. So, thank you so much for watching. Ayan, sabi po ni Aurora Pakunayen, Ponce Belaro, pa-shout out nga po, watching from Marikina City. Hello po, Aurora. And of course, to Fred Abalos, Nepes. Wow naman, ang galing niyo po mga idol. Maraming Ayan. salamat. So, thank you so much for the appreciation. And according to Vivian Abalos Simon Fräulein, pasensya ka na. Ano na apo na saya at tipan nakakanta na. Walang pong practice. Paborito nila kay ko ay taser, dedicate man kini Apo Kagawad Bailon Concepcion. Hello Apo Kagawad. Good afternoon po. Ayan, from Tagudin, Ilocos Sur. And of course, to Caroline Desalia. Ayan, I shared your program so we multiply. Thank you po. And Gilinda Magayano Palamara is watching. Thank you so much, Miss Palamara. And of course, to Vivian Abalos Simon. Thank you so much, Kuya. Ayan, so dagito'y apo ti greetings. Ngayon tayo apo na tanggap ita dito'y programa Rayaw ni Ilocano. Ayan. So, agtultuloy nga rod apo ti panangited mi ti ragragsak kada kayo ket sapay la ko maapot agtultuloy apo ting kay panagbuya ken panagdingeg. Panag-share. And of course, don't forget to share etong Facebook page ng Rayaw ni Ilocano. Kan kasamitin sir nga handa lipatan tag-subscribe yan ti YouTube channel. Yes. Ayan. Marvin Agnes sa YouTube channel. Or just Ayan. type Rayaw ni Ilocano. Okay. So, pa-shout out a boys team from Hong Kong. Ayan, hello sa mga taga Honang Konang, Hong Kong. Latabma Zavia. And of course, to Crescencia Mariano Agpasa, pa-request man, Idol Wonderful Tonight. Thanks po. Marvin, Yeah. Wonderful Tonight ang request nila ni Crescencia Mariano Agpasa. Kaya na siguro ni Kuwata ni kasamang Ray. Oh, Kuya Ray, halika na. Manong Ray! Pang-international si Kuya Ray. Believe ako sa kanya eh. Siya pala yung original na kumanta ng Pinalkang. Yes. Actually, hinahanap ko siya tapos narinig ko yung boses niya nung nag-cater ako sa San Antonio. At sabi ko, siya pala ito. We. And now, kasama ko na si Kuya Ray. So, first time kong makasama si Kuya Ray. Ayan. So, I'm very happy to know him. Hello to Fred Abalos, Nepes. Pa-request man idol, kid daw pakidedicate sa asawa ko, si
Si Yani Pakpako, nasa Baguio siya, watching me South Africa. Wow. Request. Alan. Hello po dyan sa South South Africa. Africa. Ayan. So I believe mainit po dyan ngayon. And of course, to Kevin Villanueva, pali-request man, may isang kanta, Baby Ken Neneng. Ayan. Apo. Dito iti napintas mo't lang nga sa miwe. When? Ayan. And thank you, Sir Rodel. Thank you po, Ma'am Vivian Abalos Timon. Ayan, hello. Thank you so much. And of course, to Marvin, pakikanta man tay Neneng, salamat. From Maricela Buan Ramirez. Ayan. Talaga lang ha. DJ Klang, pa-request man po ng muling binuhay mo. Salamat po from Maricela Buan Ramirez. Ayan, nasa tabi ko ngayon si DJ Klang. Ah. So, DJ, merong request dito, muling binuhay mo. Okay. At ay man ni Manong Rain. Abang Ray, Jai. Tay wonderful tonight man. wonderful tonight. Natilatan ni. Search tan. At dati wonderful tonight, ito nga nakita ka tatay kuya. Ayan, so, kantahin mo para sa mga nag-request. Ilabas ang Talent. mga golden voice. Ayan. Ano nga? Jorly Alapitan, galing talaga pare Marvin, San Antonio, Kawayan City, Isabela. Ayan, thank you pare. Ayan, so salamat po Jorly Alapitan. Ayan, so patuloy po kayong nanonood dito nga po sa ating programa. Rayaw Ayan. ni Ilocano. I-share yung apo, tatno maduti viewers. Iti dayto nga programa, tatno agtultuloy apo ti panangipaay, iti ragragsak ken rarayaw kada kayo amin. Ayan. Sige nga, Rod. Pagkantay apo tayo request na nga wonderful tonight. Ayan. Orihan ko nga piyesa apo. Pilitek. Gapo kadagiti viewers tayo nga. Agkakasingpet. Yan. Okay. Anos ko na. Ayan. Agkakaanos. Apo na yan. Ayan. At the request ni Ma'am Vivian pa ito, kalpasan siguro ti daytang kansyon. Sabi niya, DJ Tayman Rest Your Love. Ayan. Apo. Pag ginanaam ka no, taayat mo. Joke lang. Agpay sa Manong Rain. Ayan. Paiso. Nabanbanog siguron. Nabanog ka din taayat mo. Hampay. Ay, hampay. Nabanbanog siguron ta. Kukuanak Kwa. lang ni bakit ko. Ay, correct ka dyan. Tano, Ala kayo. tano agluko ka kamatanda ka titabas. Saan kay tagari? Enjoy watching Alexi Orcajo, Noraline Somera, and Caridad Fontecha. And of course, to Frederick Mingming, watching from Bermuda. Ayan. Wow. Hello po, Sir Frederick. Okay na ba, kuya? Yes. Ready ka na ba? Ready na. Ayan. Ayan. So, meron pa sinasabi dito pa request man, kiss and say goodbye. Apo. Ayan. Han Paiser. Ha, ha, ha. Kiss Ay, lang. sinong bata ni Ma'am Vivian Abalos, Simon J. Kiss lang. Kiss lang. Rest your love. Kiss Ayan, lang. okay po. Ayan. Okay, joke ko lang po yun. Sige alam po. ro, bueno, gagayim kayo kakabsat. Dating ka rin din ati kanta nga na pauluan. Wonderful tonight. Nakantayin ka tayo ni Manong Ray Lagmay. Dili pa Ayan. lang yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Mang Ray Banat! Nagsaya atin. Kaslakla da jay kasaran Marvin. Padasik lang nga po ha. It's late in the evening. Nagsambit ka boses eh. Wondering what clouds to wear. Ikaw ba yan? Kaslagar-arim. Hold her and make up. And brushes her long, long hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Sala po di Maya. Ayan, wonderful tonight. Dito lang ang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. We go to a party and everyone turn to see
I love you. Ano Noy? Ano, Noy? Napasubo. Manong Ray, Aha. ikaw na ba yan? Yes. Kaya mo yan, kuya. Ikaw pa ba? Sigurado. Parang ikaw si Eric Clapton, ha? It's time to go home now. And I've got your hand. So I give her a car cake. And she helped me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Wonderful tonight. Ito lang programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan, so thank you so much sa Mang Ray. And of course, meron tayong message dito coming from Glenn de la Cruz, Labasan. Hi, watching from United States of America, United States of Aurora. Ha ha ha, sabi niya ni Insan Marvin. Gwapo ka talaga, request nakmanjay buwan, Insan. Ni Insan CJ. CJ. to. Dahil ta Ayan. sir, dahil tayo inaanak ni Manong Ray. Aya. Hangka di Manong Ray? Apa nga tawan? Okay, still watching mga idol from Ian Mark Molina. Yan, hello Ian. Nagsamitin nga boses Manong Ray. Sabi ni Apo din. Sayer Sean Jeff. Thank you so much. Sumala apo agijay nobyo ken nobya. Correct ka dyan, Ma'am Vivian Abalos Simon. Kitam. Ta DJ kit pang namnamaan nga sala. Wen. Ayan. Caroline Desalia, wow, nice keyboard background. Sabi ni Pelagio Reyes Alan, Sir Reyes, kumusta ka? Okay, aklang mod. Kapatid ako ni Ami Pelagio, hihi, pa-shoutout naman. Ayan, hello, Alan Reyes Pelagio. I believe you are from San Isidro. Ayan, so thank you so much and good afternoon. And of course, from Crescencia Mariano Agpasa, dedicated to my hubby Fernando Agpasa, thanks, DJ Ray. Apo. Ayan. DJ Ray ka na ngayon? Oo. DJ Ray? DJ Ray. Oo. Correct ka dyan. Thank you. At reaction naman ito ni Crescencia Mariano Agpasa. 5 clappings, 5 palakpak, 5 bagsak. Manong Ray, Ayan. akala ko hindi ikaw yun kanina. Ang lamu-lamuyot ng boses mo. Kuya Ray, sabi niya dun sa kinanta mo, sabi niya, sabi ni Sayer Sean Jeff, ang Yes. sala dagiti baog. Nakaw. Ay. Kaya mga sawang pang baog lagi kanta. Hindi, carry lang yan. Ah. Baog means mabalin. Yan. Ayun. Siyempre na mabaog ka, mabalin. Ayo. Kara mabalin. Ayan. So, from Sansu, Apo Malmalpasen, awampay jay larawang kupas ko. Oh, kantayin mo. Sir Rodel, Mading kantam mo sa data. kuya. Actually, awan ti kantak. Awan kan kantaak. Ayan, may kailang paragrag sa akin, Apo, babaeng ti pa nagbasa ti messages as requested by Ading Marvin. So, gyaman nak Apo tayo inimbitar nak ditoy namang basa dagiti messages yon. Of course, kahit kuman Apo nga alain dayto nga gundaway nga kablawan met Apo dagiti amin nga taganungnungan 1 City of Kawayan. Dagiti Apo agad-adal ti Kawayan City National High School kas tamet na Apo dagiti nalalaing nga mga isursuro dagiti teachers ti Kawayan City National High School. Siyempre, amin Apo nga kapamilya dagiti kakasinsin ko nga dajay abroad. Sige. Please stay healthy and always be happy. Yeah. Ayan. So, sabi ni Ma'am Vivian Abalos Simon, Sir, mabalin nga ni DJ Klang Mangkanta Jai, Rest Your Love, please. Oy! Ayan. So, request ni Ano- Ma'am Vivian. Anat pa ko ng DJ Klang. Oh, halika na, DJ. Si Ate Vivian, ah. Oo. Okay. Ate Vivian, datuyan, umayan ni DJ Klang. This is now your request. Yeah. One. Sige. Ayan.
Terwen tayo man dyan. Pakablaaw man kuya ko dito'y Mindoro na na-stock, sabi ni Sayer Sean Jeff. Ayan, Mr. Reyes, kablaawan mi ni Manong mo ita Mindoro. Yan. Ayan. Okay, DJ, take it away. Rest your love. Okay, ayan. Ayan yung request natin, Vivian Simon from Switzerland. Rest your love. Okay, thank you so much. Ate Vivian, dahito yan na po tayo sa miweng nga request mo. Awen, nag-duet na ka. Agjuet ang Ayan. harodalo. Okay, ag-duet na dagito'y singers nga dato'y abay ko. Awen. Oray si Kan. Ito nung makapractice sa 6 months, sukatan kay Ton. Apay 6 months. Mayroon naman na eh. Maganda naman ang boses Hindi, mo. ano lang. 1 month lang, pwede na Ay, yan. sige, pwede. Pang ka-JCR. Oh. Kat mga sawin sa Rodel, sukatan na kami to, di sukatan na kan tumit ang caterer. Joke Balik. lang. Kukuha amin to di caterer mo. Keme lang. Ayaw. Sabi niya. Okay. Alam para ka na dapo dyan nag-request, iti Rest Your Love on Me. Nga kantain ni Klang Klang Ken Shako. Okay. Nagituyan na po ni DJ Clanky ni Marvin sa inyong request sa Rest Your Love. Baby, you don't know me any more than I know you. Okay. Alright. And I want to leave you, walk away. I've been watching you all evening with those teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and if the sun was in, I'd be right by your side. Right out. Iilo ka. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, press your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, press your love on me a while. Saw you in the corner on the moment I walked in. Alright. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me. And at times like this, I'll be right by your side. Oh yeah. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me while. How long must I wait for the last train to be here and the last chance to go? Guess to think that I was born so soon. Na nga to. How long, honey, will the loving not come? I was there when you left me. Just to think that I was born so soon. Oh, lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me while. Alright.
Galing. Good combination. Anan pa ko na may Jesser nga pa nag-duet may. Panagapa may. Perfect chemistry. Umapa. Ayan. Umapa dyan keyboard na kami. Ayan. Okay. Wala pang practice yun, ah. Wala. Pero napakaganda ng kanilang chemistry, yung Ay. tandem nila. Ay. Thank you po. Ayan. Okay, so balik tayo sa mga messages. Yes. From Jinky Pelayo Calao, The Passman, Kuya Marvin. B. Manilin, asan ka na? Kantahan mo ulit yung kumakanta mo. Ano? Yung kumanta mo sa school. Kinanta mo sa school, kung na siguro atoy. Ano, Ajay? Hihi, miss you, B. Sabi niya. From Jinky Pelayo Calao, pa-shout out po mga sir. Ayan, hello Jinky Pelayo Calao. Clarissa shared the stream. Thank you so much, Clarissa. Welcome. Kay Vin Villanueva, Idol Marvin, Ajay Man Babay, Baby, kung ano ka Baby atoy. ken ni Neneng. Baby ken ni Neneng. Apo. Nga daytoy nga kanta para kadagiti amin nga bumabal si Ijay San Mateo Quirino Isabela. Ayan. Pwede po si DJ Klang ang kakanta. Sa Ayan. Baby ken ni Neneng. Sa Baby ken ni Neneng. And of course, thank you so much, Crescencia Mariano Agpasa. Sabi niya, galing mga idol. Ayan. Thank you rin, Sansu. Makapailiw met ti ata kanta manong kunana ni Sayer Sean Jeff. Ayan, agawid kan. Ngayon tayo pasarabo Mailiw may ka. When? tayo pasarabo may muli liwatan nga, sir. Oo, patupat. Ayan, Crescencia Mariano Agpasa, more. Ayan, ang dami niyang clappings, Golden Voice, DJ Idol Klang. Okay, tama. From Caroline Desalia, wow, perfect blending. Tama yung sinabi ko eh. Thank you po. Hindi ka kasi naniniwala sa akin eh. Ano atoy? Kasarak lang no kastoy. Ay, Lockdown mo. makakaskasari suna. Kasarin na. Oo. Ang bali sayang. no nga lockdown nagkasar ka ta dati nimit ni Sir Rodel nga mang serving Awan og kasar ka kinsi lang ti mabaling nga agatendar. Awan galagalam. Awan cater. Awan galagalam sayang. Awan cater, sir. Awan. Libikin love ba? Ayan. Galing talaga DJ Klang from Crescencia Mariano Agpasa. And of course, to Ian Mark Molina, makapalagip ag service ti sound kuya ken agsala kuya Marvin. Correct ka dyan. Kunak man lang na malagip munti agasawa. Makakasarak lang no kastoy ti tugtog. Kunan ni Sanso agkasarakan. Manan. Di ba agkal yung tatatuming mo? Thank you so much, Marites Flores. Rest your love. Gusto ko yan. Yes, ma'am. Thank Gaming nyo po. Thank you so much, Marites. Makapailiw met ti agita nga kanta. I miss you, Daddy Preda Abalos. Napis. Bumaba ka na dyan sa barko. Uwi na, please. Apo From na Yani Pakpako. Ayan. Apo na yan. Apo, sige. Faisa Reyes Pilahio, thank you so much. Wow, hi Sir Rodel. Happy to watch po. Pa-shout out po sa family Pelagio in San Isidro, Purukdos. Ayan, hello po sa mga Pelagio family dyan sa Purukdos ng San Isidro. Thank you so much for Ayan. watching. Hasmin Echanes Reyes. Ayan, hello. Alahan kay da nagtabaka no ipalpalubos si Apo ket baka ni Sir Rodel ket kada Domingo nga datuyen. Ay, mabalin. Basta wanti... Basta wan obra na. Obra. Bye-bye ak pala dagitay ko Tartari patwok nga bugin-bilya. Ay kun no Nga, may kay tog sibog. Apekula pa. Ay. Okay. From Roderick Passion. Sir, ma'am, watching from California. Hello po, ma'am. Hello, Sir Roderick. Yes, sir. Ayan. Thank you so much for watching. Alas 2, tibigat dituyen. Nagmayat agdingeg, may katibanog. Iso, ano to? Isagutan da kami man iti nasamit nga sunata ken shout out man ti Baryomi dita Kuling Sentro Kabatuan Isabela. So hello po sa lahat ng mga taga Kuling Sentro. Kabatuan Kuling Sentro, Isabela. sir. Yes. Kuling Sentro. Okay, Kuling kasi, Sentro. Kasi ang Kuling tatlong parte yan. So, may Kuling- West, Kuling East. East, then Sentro. Ayan. Ay. So coming from Roderick Passion of California. Hello po, ingat po kayo dyan. Kinising-singit ko man gamit sir nga kablawan dagiti Apo taga dagiti Bagulo family dito na Kuling East sa Kabatuan Isabela ken kasama diti family Bulusan dito na Kuling West Kabatuan Isabela. Nga nagaran kang ronaan kin uncle nga Rene Boy ken ni auntie nga Tessa and then my friend Tonyang dahil dya po edit iti YouTube video ming. Ayan. iti Facebook live. And of course, hello to Adonis Fronda Obra from Sayer Sean Jeff. Again, from Caroline Desalia,
flawless ang sound, especially the keyboard. Wow. Grabe naman Oo. yan. Nasyakla ko madi ag keyboard ka talaga di makil tilapayag ko ko. Ay, karawaik man sa... Ayan. Mabalin kuya, Ian Mark Molina. Pakablao man kay jay asawak nga ay ayatek. Nga Apo. ni Hasmin Reyes Ijay San Manuel Itiage. Ni, kabagyam nila sa Rodel. Oo. Kabagyak. Ito, nagkasarkan to, isunto alam magkaitar mo. Correct. Mm. O kabagyan, nag-subscribe ka di YouTube channel ko na Can you- Rodel Reyes. Yan, kinitimit din YouTube channel Ni iti... Marvin Agne. Iti na ganan, adi programa tayo, sir. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Ayan, so kaya nakpay lang daytoy apo nga programa nga kas makita mi apo ket adun apo ti viewers, amok apo nga dayo apo ti pagturungan daytoy so nga suportaran nyo apo ana. Tapno ti kas sakit kanayon kay nga marayrayaw, kanayon kay to nga man andingay babaen ti daytoy panagkankansyon dagitoy kakalaing kakaduak nga singers. Ayan. Kan kasama iti na lang yung MC me. Oo. Ayan, hello to Marites Flores. Galing po yon. Galing po yon, sorry, sabi niya. Galing po yon. From Elena Antonio, kasla nagragsak daytoy tropa yo kakabsat. Watching from Bahrain. Hello, dyan sa Bahrain. Yan. Ayan, ingat po kayo, ha? Sansu. And from Sansu, uwi na ako, baby. Okay? Apo. Ayan. Na- Agawi din ni Rimwar, Sansu. rimwarin insan, yung baga. Oo. Awagan nyo kinbayaw sa Dijayan. Okay, from Caroline Desalia, replying to Roderick Passion. Roderick Passion, isupay. 2 a.m. dituyen, I'm still up to. Ayan. Maturog kayo mat po nga... OFW. OFW ang kay unay nga... Agpuypuyat. Agpuypuyat. Tapno nga kastakit... Tat na nga dumakkel na kita kamuro. Correct. Keep up the good job, guys. Guys, hello Ading Klang from Caroline. Hello, Ate Caroline, Dasalia of California, USA. Okay. Ana. Ibagam. Napuy-puy ako. Okay, kasi pa nagpatuloy nga apo iti programa tayo. Wayan tayo man nyo apo ti may nga balse. Nga request na nga baby kinineneng. Nga kantayin Ayan. na po ni DJ Klang. Okay. Ngayon ko lang kakantahin to. Makabalbal seak. Sige. Numang mga kudyo kasaranata kahit ko tegsala. Nagbaliwenti pa na wen. Perfect yan. Ni tatay met agdeden. Adin sa. Ayan. Mali. Kunak no ni nanay takin rabawan. Made. Ayan, sige. Baby kin ni Neneng. Wen. Manibot pa lang apo iti programa tayo na paluan. Rayaw ni Ilocano. Okay. Anak kakarumangin kakabsat. Salain nyo dahil to'y Baby kin ni Neneng. Baliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnagandan narigat pa'y balik senen pati lang nga ken ugali tinidan ang matarusanen awanen ni Ilocana naamamok kidiya panawen. Alright! Ay awanen day di narumpi nanu umisem ang pagbingi day di balasang analalasang kalay sa tubay sa tumakuti. Ay awanen tingkang isala tababaketen dadan titinga dagiti nere nagpukawda ginarsutda. Ay awanen ti maisala intarayda an anusang minti babaket anasingpen apay tanakon Guna no nakulbet. Nakulbet. nasukot. Nasubet. Nataan. Murmuray kayo ang kakabsat. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagmaganda no akawesta kinuratela pati bantay iparangda awan ni preno pagkaakda awan ni Ilocana maamamok iliunana. Ay awanen day di narumpi ngano umisep apagbingi day di balasang ang nalasang kalay sa tubay sa tumakuti. Ay awanen tingkang isala tababageten dadan titinga dagiti neneng nagpukawda ginarsutda. Ay awanen ti maisala intarayda an
Ano sa minti bakbakit Uray na pulwet kan na super Ay awanin Day di na rumpi Ngano umisap Ang pagbingi Day di nalasang Ang nalasang Talay sang tupay sang tumakuti Ay awanin Tingkat misala Tabakbakutan Adan titinga Dagit tinene Nagpukaw da Ginarsut da Ay awanin Di maisala Hintaray da An ano sa minti bakbakan Uray na hulbot kan na supan An ano sa minti bakbakan Uray na hulbot kan na supan Alright Okay, thank you so much, Marvin and PJ. Ang ganda, ang galing. Nabalit at lyrics yung kami Anusan, tibabakit, Uray na kulbet kinasugpet. Ngim na Napayumit impet. Ayan. Okay. Nalungkot Pay sumat na lyrics yun. Manon tibabalasang iti... Salaan. Salaan. Yes. Babaketin. Hmm. Okay. So, Edison Vea Palapox, sabi niya, Hello, Sir Marvin. Pasend po yung mga songs mo and hopefully, if you have time, sir, mag-guest kayo sa Sonata ni Ayat. Wan. Ayan. Siguro, sir, no, the time tayo anya. Okay. Palaguin tayo pa lang ati Facebook Wen, page. kasi tayo, ubing sir. pa lang Wen. atoy, kaya nakapo, mano pa lang aldaw na. 3 days. Kuha na pa lang 3 days. Ay, 3 days pa Wen. lang. Awam ti ubing nga kay anak. Kamu pa lang mabaling nga iballo-ballog. Wen. 3 days. Naganos pa lang kudkudin na. Correct ka dyan. Man-anungan ka. Wen, mananungan. Kito no, danto tawo-tawin nan. Alawan. Into nagngipon, sige ba? Wen. Okay. From Samuel Renato Gamat, thank you Yes. so much for watching. And of course, to Mary Grace B. Ancheta. Thank you so much also to Edison Vea Palapox. Hello po Tita Perlita Aglipay, Machas. Welcome po. To Caroline Dasalia, pati ni ading ko Marlon Yangguas Dasalia, Agbuybuyan, Dipay, Agbuya, ti programa, kihihi. Ayan. Apay nga ta. Oo. Baka nakabasong ka king kuwana. Oo. Regalwam. Regalwam ti kwa. Itugutam ti tukwak. Sa nga kilo nga tukak. Tawang-tama, umulan. Kung pa nagtutukak. Umulan kagabi. Ayan na po, 5 minutes pa bago malpasa ito programa tayo. Aha. Okay. So, eksakto, lipasin tayo apo nga basahin dagitoy greetings and messages Yes. na nagapukinyay apo. First time ko man nga makita dahito programa yo. So, happy to watch. Thank you so much, Ma'am Elena Antonio. When nga minsan, Ma'am Elena, ta Ayan. 3 days na pa. Kaya na. Wen, talupay lang aldaw naman ng Elena. Iso nga kumbinsiram amin apo nga gagayem mo kin kapamilyam nga agbuya ditoy. And when? Ayan. Sonata ni Ayat. Welcome everyone mga kasonata and karayaw ni Ilocano from Sharer. J. Domingo. Ay, okay. So, from J. Domingo, atay man si Siwit man apo, kabaryo toy San Antonio, City of Kawayan. Shred. Kabayo? Ayan. Kabaryo. Kung ano mo? Ay, kabaryo. Kababaryo. Kung ano siguro. From Caroline Desalia, Mayat Abalse, Tumapok. Balse Pulipol nga kunada kakabsat. Alaw. From Junel Agas, hi sir, nagmayat man sir. Thank you so much, Junel. Mwah. Ayan, si Junel, estudyante ko dati yan sa Okay. Kawayan City National High School. So, basitan apo ti nabatbati nga oras tayo. Ket sapay la kumata agtultuloy apo ting kay panagbuya into na sumarunong episode. Sa nga bali, sir, ta damit ito no rabi iban. Yan. Ay. Adanto into no rabi apo, pangpaimas nga Turog. yes, ting kay panagturog apo. Of course, From 8 to 11 yun, sir. yan. Kadwayo apo ni Marvin kani Kuya Ray. Oh, yan. Ni Kuya Ray apo, ibagak apo nga suna apo ti composer iti Pinalkang. At si Marvin ang ating arranger. So napakagaling na arranger at napakagaling na singer. Okay? So okay, from Ronel Gameng. Hi po, pa-shout out po ang Raon Electronics. Ay, hello. Hello sa mga Junel. Raon Yan. Electronics. Kada kita po, may samaysaan kayo malangin ito no sulit. Kada kita po iso amin nga empleyado ti Raon Electronics. Ayan. Kang rona na po ni team manager da ni Mr. Christopher Raon. Ti dagiti technicians da nga nagkakalaing ka technicians na ni Rap. Diyak mo pila din ni Rap ngamin. Tapos ni Junel tsaka ni Goryo ken dati
Naanos unay nga manglaklako kanyami. Ti... Naganan piyas-piyasa. Dahil tayo naanos nga sales lady na ni Miss Lynn. Hindi naganakan. Kan kasamit ni... Nga naganan. Kay... Hanamutrik na. Ayan. Ni Ikong. Ikong. No kano kwaser, no kano barabi, Ikong suna. Oo. No ti aldaw ay ka. Ikang. Wen ikang. Ikong kinikang. Ikong kinikang yan. Basta daina. Basta daina isuna di Okay. yan. Ala. So, eto, paubos na itong binabasa natin, ano? Yes. Bago tayo magbigay ng ating mga parting messages. From Rene Bulusan, replying to, ayan, nasa page post schedule nila. From Marlon Dasalia, nairanalang manang Caroline, nga da nakikonekak wifi. Ay. Pag isumet, ato in-share mo, isu binuyak, ket mayat met. Ala. Wow, thank you so Pagyamanan. much. Ayan. From John Vincent Inobe, pakablawak man DJ ni mamang ko, Verna, nga madama ag merienda. Hello po. Mangipadala kayo may Yes. To Roderick Pasyon, pahabol man sir. Pa-shout out man sa Mahang Ilocano, amin nga chapter dito US, especially NorCal chapter. Hello po sa lahat ng grupo dyan sa USA, especially NorCal chapter from Roderick Passion po. Yes. Ayan. And of course, from Ampi Cantor Pelebrico, hello sir, pa-shout out nga po Pelebrico family, salamat po. Ayan. And then, from Levi Boy Antolin. Ayan, ito sana yung isa sa mga kliyente ko sa kasal. Well. Hello, Levi Boy Antolin. Pa-shout out, Sir Rodel. Sabi niya, watching from here, Taiwan. Ingat ka dyan ding, Ayan, thanks and God bless. Ayan, si Levi Boy. And of course, yung magiging kabiyak mo. To Beatrice Gondran, God bless. Keep. And then, Fire Ragucos Bakani. Shout out kay DJ Edison Vea Palapox ng... ayan, thank you so much. And then, Marlon Dasalia, Agbuya, Kanubigat, 7 p.m. ditoy. Ayan. Okay. So, sa lahat po ng ating mga viewers, maraming salamat po. Sapay lang kumaapot agtultuloy kay Apong Agbuya ditoy dito nga programa. Tulungan tayo Apo ni Marvin dagitoy Apo ti pangnamnamaan nga Tulungan tayo musicians. di programa. Si programa Yes. sir, tulungan tayo. Nga, Tulungan tayo di Rayaw, programa. Ilocano. Okay, Rayaw ni Ilocano nga imatmatunan dagitoy agkakalaing Apo nga membro na. Ayan, so bago ka pagpakada kahit kumana po nga ulit nga kablaawan dagiti kaming ti pamilyami di tanungnungan uno sa aking mga pinsan dyan sa Canada, sa USA, sa Italy. Hello po sa inyong lahat. At syempre, ang pamangkin ko si Rowena Rania dyan sa Pakistan, si Jane dyan sa Malaysia. Ayan, so Ket sa namnamay- susunod na pagkikita, no? Ket namnamain mo ito dagiti sponsorship yun. Correct ka dyan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, pasalamatan natin tong magagaling na singers. Yes. Ayan. Kuya Ray, meron kang parting message. Ayan. Ayan, halika na kuya. Thank you so much. God bless you po. Bye-bye. Ingat po kayong lahat dyan. We love you all. Manong Ray? Message. Okay. Tatanong nga rin. Okay. Agyaman kami, Sir Rodel. Iting ka, pinangiwaragawag ta boses mo nga nagpintas. Apo, nakagagalis. Programa mi nga. Sunata. Ay, sunata. Ala. Kita man-manan tila may ba... Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano, ayan. Kata, sapay lang ko ma, tadagiti viewers mi apo, katagtultuloy da. Kana, kat lumagupay ko ma. Dati kaya nak nga programa ta. Programa tayo. Wen, Okay. da may baga mading Manilin. Ada. Ibagamon. Agkablaaw nakman, yan. Yan. Dagi relatives ko dito nam na makabatuan. Dito'y nungnungan dos. Dito'y marabulig. Uno. Yan. Si Kading Marvin, at dapat may Thank you, Apo. Thank you, Apo, ti panang... Nagrigat ang Ilocano. Tagalog May sakan akamang iti Rayaw ni Ilocano. Wen. Gusto nga susunod mo tag Ilocano nga permi. Wen. Aha. Kasamang Ray, Yes. bago siya tagsarita ni DJ Klang pa lang. Okay, DJ lang.
Ada ka no si message mo ke. Para iti dati kaya nakaprograma mi. Okay, ayan. Once again, agyaman na kanya yung kakabsat. Iti pa ng buyayo, kaya na pa ng makidagdang gayo tatang aldaw. Iti programang Rayaw, ti Ilocano. Kaya syempre, agyaman nakmit kini Kuya Marvin Agne. Ayan. I hope hindi ito ang first and the last na pag-guest namin sa'yo dito. And supportaran tayo kakabsat. Dito yung programa. Ayan, dagito yung apo iti kalalaingan. Hamot ah. Ti kalalaingan. Hamot. Sobra ka mo. Siyempre, idol ko tong mga to and nakasama ko sila live and maraming salamat Kuya Marvin and Ajay. Thank you so much kakabsat. I-like yun ito yung programa i-share tayo every time and get all notifications sabi niya para every time na may live tayo ayan, nadagta kayo lang kakabsat. Siya ka man ni TJ lang. Thank you so much kanya yung aming kakabsat. Ket, goodbye everyone. Yan. Alawan kat biyang ko nga rodeg saritan. Yan, adi ko nadan nga. Biyang nan. Tiban, biyang nan, timan nakibiyang ko naman ay. Haan. Ana? Sige, agsa ukalatan. Ay, kasi danggayan nak nga rod. Danggayan ka. Alakit, tay kunada na po, di kunada po kung kunak magtanim saan. Well. No, digit may bagak, sapay ka maapot, noan nyaman aputi, pagkakamali mi kita medyo dakailat ako man apo timang punpun no. Noon bilang dagiti apo request yung apo nga haming na i-play. Sa bagay apo kita dati nga programa apo kita hamit nga dati ti pagsardingan nan dikit di tuloy-tuloy dati apo hanggang nagtadi dakay nga ibati. Yan. Dapay apo, iti oras mi into no rabi. Tadapay oras sa mit into rabi nga dadanggay manan. Hindi dati nga programa mo't lang. Yan. Thank you po sa lahat ng sumuporta dito sa Rayaw. Ayan. Ni Ilocano. Ni Ilocano. Rayaw, ti Ilocano yan. Yan. Ket Nagringat ti Ilocano talaga. ken kasamit apo datay dagiti agim imbita kada kami. Mian pasensya ken apo tatay ko nang din sa Rodelen. Kaya nakpa lang dati nga programa kit kailangan nga parang ayen tay pay kuma. Ngagpangipon pay. Wag pangipin pay Santo Rumwar. Yan. Tabakan to kit di Ma'am Amlingan. Well. Agsakit ti buksit delikado. Tibuksin. Delikado. Ket kasangaro dayon kakabsat na imbag nga malim tay amin nga wan labas na dayto nga din apre ti final song mi nga kantain ni Manilin Tumbaga si Siwit. Okay. Ayan, so nalipatak ni ipag ko dita Jordan. Kita ni Josa Reyes. Ayan, aganad ka dita ding okay, thank you so much and God bless. Pasensya ni Sir Rodel Taluma. Nagadungamin nga pampanunutak. Ado dagit Okay. ado dagit ay bugumbil nga sisibugan nakit na When? lipatan na kan. 500 plus. 3 hours na kagsibsibog kadal daw. Okay. So, eto na yung final song, si Siwit. Si Siwit by Manilin Del Rosario Tumbaga. Ay, ako na Del Rosario. Pasensya. Rosario lang gayam. Amoy bagbaga. Rosario da... Tatay kami pa nga Del Rosario. Isupay. Di naman ikorkorektar. Kaya na. Katam si Del ko naman. Uy. Manipot pa lang dapat dito programa tayo nga napauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Nagdagat manokan. Si Siwit Apo. Dinukmaan, ay
manipod pa di programa may anak pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ako'y ko binisita, ikaw di sumpot na. Nahilog si Duwan, maam-amaan siya. Noong maam-am mo, mampakada kayo. Lumaog ka man yun sa tulang sisiwit mo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no lumawag, burburun ko. Sumurang doon ka man yun, tas ako'y pinapaan mo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no lumawag, burburun ko. Sumurang doon ka man yun, tas ako'y pinapaan mo. Ayan. Babayon ti dayta nga sunata po, isumat ka na po ting kapagpakadaan, ti dayta nga oras kan malem. Agsubli kami tumanin na po, ti oras ti alas 8, naging gana ti alas 11, ti Rabi. Thank you so much, Apo. Bye-bye. Bye, everyone. God bless.